Normal ken yam Canada la content barwan lingwa seme kanwar online TV channel biya kamal kanwar online TV channel an wala shanga jandang rid baro kapay baro ron kina dangro widi jandangro widi dich bana jome bana jaling kel anda manduni chang kos nyang malaya nong rwa ne kwa seme bana jome bana jaling katin kona lat karodian bana rwacha ka do badan en jen Dr. Machar ka je chajalun reti jandana tetin kuma kirma yadi ta ban jalin kel ka jalar mane President Salva Kiir yadi ta kan je gorno be latin go ke chanyitin kien ki ngom yene Dr. Machar ko dongdara kulete ka do mi balunya ke ba yene ko ran mi chaji yen laje kona lat ke baje latin kontin ci duir yom chaje kano take evident nyo dano jin ci duir ci jalat baje kule yena gwa dundo kir tele te shalat te nyo da gwa no Dr. Machar deje yen ka do badan en guje jakaje President Salva Kiir Mayardit has not formally stated detailed charge or a clear timeline for releasing Dr. Machar, who was placed under house arrest by government forces around March 26, 2025. Machar detention alongside his wife Angelina Teng came after a violent clash in Nasser involving the Y Army militia allegedly allied to Machar, leading his party to declare that the 2018 peace agreement had collapsed. Chitkamandana ngai konen wo da Kiir Mayardit yene Dr. Machar ka do mimo la de jeno che Dr. Machar che dur che jalat ka yen je ka kwi kore dane che tuok re wich ka Nasser tirama ngai konen wo Kiir Mayardit ka gwase dan me che logo no be netin kontilan wer be jodien be jeling cho gorno be de neka be ka jagre wich ka Nasser namo chane ngaje no che kormo che chunong do be dane tuok ga je o Kiir Mayardit kana janno ko gwano binuari biga taka mal re duarin ko ngai kono mele de kelio ala dunde a systematic way ko be Dr. Machar beje yen ki beje gorno beje mo kariya ngai konde di ala konde lat ke Kiir Mayardit so she kon be surprise and ngumi yan ke Dr. Machar ka ngai kon mandan en lede en Kiir Mayardit gwasame chirimandana gor kon liengde no why the delay in release ngome charge malluin ka je Kiir ngai kon medane shala de no gwi Kiir Mayardit de no Dr. Machar ba gwa Kiir Mayardit beje kan ka bom no moni jage Kiir Mayardit ko she Dr. Machar cheje bengat ka jowe dane shalat o nene ala do be dane gor Kiir jeno dere Dr. Machar dere je palre ti jen ki da tre ti jen che ngai kon no cheje yen already tere ti jen la Kiir Mayardit gor jeno chi Dr. Machar che de pat ka queen kwarm ba non ko ron kin dangro wide jen dangro de bakel ko en queen kwar ba jalat ka chen dangro bakel ka pai wero ron kin dangro wide jen dangro bakel na meni wa moje Kiir Mayardit moje ka gwas ko ba ngene jere wucha ka sa Sudan no jaram dan biya kwar so mishit kana me gorga jeno ba Kiir ba Dr. Machar ba jago betreti jen amenimi chi Kiir poinde ano charode je gwas ke je tekane ti chunga je kel ngai kon mandan en lat ke Kiir Mayardit no en go ketung want gorno balat aga jo machalat gwas me why the delay in release why Kiir is delaying to release Dr. Machar. Number 1, accusation of instigating a rebellion. The Kiir government has accused Machar of supporting the Y Army in attack on government position in Upper Nile State, although SPLA-IO denies any involvement. Number 2, power consolidation and succession fears. Analysts suggest that Kiir Mayardit may be deliberately sidelining Machar to solidify his control over the ruling party and shape his political succession, possibly by advancing allies like Benjamin Bolmel. Kajo Machar kwen gwasame gwegejeno Kiir Mayardit do badan en yena Dr. Machar keje gurno be Bolmel beje kamnial ki beje nangnial ala gor jeno bi Bolmel bala kwar enono jendana ngor Kiir ko ne gwaze dane che Bolmel me che je kwanya la kwar are which kaso Sudan la vice president sho Bolmel sho ya power midi de lonko bi Bolmel ba manana gore balat bajalat freely janwana ko ba nuer ba kan na gore we kan Nasser we ko lang ka lungshuk wo ka fan ga wona ka panyo jar mente ray na ngod let kan de shirka tone ngai kono shalat la chala do men chala Kiir Mayardit ji Human Rights Commission kene adwer ko Kiir Mayardit she
neitin kon tela ganwari manwari chega book ke chemical ke chemical well mishiro de lot well dan chal ke insidiare ko na misha ye book ke chemical la dorun makeliu la ja ne ke keliu so me cha lat kirma yadit chumentam ngode ledem me chala do chimra I watch kana lokke chikan la chikana gujen wona me che chong ke chimo kwa amad diena chalat gwase me native contila international community murai kona teme kene dagrama char yende kene chimo gwa rami momela peace party ne ke ramtre malka ramdan kumala tan kene kirma yadit atuko ga 2015 2016 wade dan badakre regma char banyoko mi genre watch abika jen 2018 edane ba mal kulat kam dien kene mitele dakre machar no tidial chicken de wogwa so ko kijamo kene yen dakre machar no baje yen abetre ti jen chu menetam kene na moni adwer kel me jago bi korbat tetin ki ba prolong re wika so Sudan so ku ken demand ni dakre machar ko de je luñ ko bi mal bakule te wano kene chine gorno bi South Sudan ba nyolo commission ke 2013 ala dung civil war ya dane chito ka kujamo wakir mi yadi lat ke jen wo jin lo neten kon tin chi yen officially nying SPLIO wona ka kwere ne dakre machar jogo jen wo jin lo nya ngumu ku kir mi yadi ko lo dakre machar ko jelle jaga ja jen ke jamone wo jen dwale ke dakre machar what is Key demanding? According to regional reporting from March 2025, Key reportedly demanded that Machar be relocated to Juba before any talk of release, a condition that SPLIO denounced as indicative of political ill will. This was a report back in the day. International response, diplomatic pressure has come from the UN, African Union, IGAD, and embassies from countries like the US, UK, Germany, and Norway, all calling for Machar release and resumption of dialogue. The UN Secretary General Antonio Guterres warned that his detention risks plunging South Sudan back into civil war. So every international community, they are demanding the release of Dr. Riek Machar so that the South Sudan government can go back to the peace agreement that they signed it in 2018 and then make sure that the election its requirements are implemented according to how the government agree upon. Kajom shalat gwaseme kume wacha lad no de kan etin dial konto shaban pin de kalat kan dial no kirma yadi chala do jen washi ready man kwal gor gwaseme gor ke jen wo jen dera mal dera jat wano kir ko jaram nan te ka power jaram nan te ka long eno no entama ko win mon chicken ya force me jen kwala gor jen no ba kinne je mata men mo machine so jome ajan jodan en gore de nyoga yekel ka tadan en chala region wo de Dr. Machar de jelun ka do badan en lokir ma yadi do dere Dr. Machar de jelun ke je ko ngai kono en wo nene kim yadi mi che dwal ke kwiko dong de Dr. Machar de power de jakan dio je che Dr. Machar che de yen ke che de gwain ka te la kaine jome ajan dan go de nyoga yekel en ban ler den ban jelen ling biate kamal